Ćao ljudi, ja sam Mata i ljudi, danas ćemo igrati FIFA 16. Mi ćemo biti Real Madrid, a igrat ćemo protiv Borussia. Možemo odmah da počnemo vidjeti. Idemo. Pa da li je opet isto? Settings. To tako idemo, počinjemo sa igrom. Brom bil beži, faul, tako je. Bravo sudija, mogu si i crveni, ne mogu daš, ali nema veze. Ovamo, prođi tu, pa daj! A ne. Požuri! Uhvati ga Marcelo! Nema veze, tu će biti Ramos. I Ramos... Dobro je. Dodaj, evo ga Pepe, Carvajal i Bale. Pa faul! Bravo sudija. Idemo još jedan. Zašto svi nisu... Dodajte. Prođi. A, daj! Ti mene zezaš. Sad, tu. Sad ga uhvati. A, daj, ne! Uhvati ga. Bravo, Gošo. Pa ti mene zezaš, kako to dodajete? Out. Ajmo. Ne, gol. Nije, bravo Gošo. Idemo. Tamo. Tu. Bravo. Pa kako? Joj, ne. Ne. Oh my god. Ne. To. Idemo. Gol. 1-0. Daj! Ti mene zezaš. Idemo. Bale. Prođi. Tu. Trči. Šut. Gol. To! 1-1. Bravo Bale. Oh my god. Daj. Brate, sve bravo. Ko je ovo? Sokratis. To bre, 2-1. Koji gol. Bravo. Samo wop. Kako ga je? Prošao. Bravo. Bravo. Dobro, to ni jedan gol. Nijedan golman ne može biti. Odbrani. Idemo. Sad Ronaldo što je.
Bravo, vraćaj. To. Evo ga Kroos. Ajde Kroos, ti malo. Se uključi. Trči. Da će biti gol. Šutni! To! Gol! 3-1. Idemo. Idemo. Prvo poluvreme. Idemo u drugo. Idemo 3-1. Vodimo. To je super. Idemo sad. Sad. Bravo. A daj. Bravo, prođi. A, daj, ne. Daj. Vidi, vratimo. Ajde. Sada sam uzeo loptu, to je bio gol. Ne. Idemo. Prođi ga. Bravo. To bre. 4-1. Ko je bio? Ko je ovo bio? Kroos. Yeah. Bravo. Toni Kroos. Kroos. I on. Tu će. Neće ili neće. Ipak neće. A daj. Tamo. Juriš. Bravo. Daj! Tu. Bravo. Daj, tako blizu. Nema veze. Ajde sad tu. Idemo. Kako nikako ne možete da uzmete? Sami ga uhvati. Tu, jaj, Rojs, ne, bravo. Bravo. Kogod je ovo bio nisam sad ispratio. Pošto dolaze i napadači. Rodriguez. To, 5-1. Idemo. Ajmo da probamo do 6-1 i... Idemo. Idemo. Trči. Hvala. I da ljudi, da ne pomislite da imam cheat. Nije ovo cheat, već je to game settings user shooter 0, samo to, i shoot speed na 100. Ako znate šta je to, a ako neki ne znaju, to je ono što je server pokazao da može se sa polovine da date gol. Da čisto da ne pomislite da imam cheat.
Evo ga Modrić. Idemo. O ne. Oh my god. Vraćajte se. Trči Marcelo. Bravo. Ne. Nećeš. Nećeš. Ne, 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 ne. Ovdje. Oh my god. Tako blizu. A tako daleko. Evo ga. Toni Kroos. Trči Kroos. Prođi ga. A, taj. Ovdje. O ne. Uhvati ga. Sad. Sad. Gotovo. Ok, ljudi. Samo imamo koliko snimam. Ok. 11 minuta. Ok, ljudi. To je bilo to za epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao.